Hello, các channel mesa.skincare ka lo lom le veka chu MESACHH chuak ka ni a ole ka re he ta fia wa tunai chu hun pui chho nen na lam buai nen content ka siam chamhan lo duangin in lam buai nen ka buai ve khop maya a lomang pathian zara kan buai ani ti top mayang ti chuanin a ka WhatsApp ni lo WhatsApp ka tinga ka discount code mang tam result kha kala puang man lo kala siam man thlot lo khongai takin lo she thiamula kum thar ma chon ka ron puang dona Christmas le kum tharin ka ron puan man ngei ka tuma ka puang man bokang milo ngak sam ro lo do thei sam ru in sia thiamna sang ber ka ron dilani FOXTALE in offer thara ne chu de po chu ka ron soi man lo ni chu mo dik tak chuan caption a khan caption ti bela description a khanin ka ron zia kanga buy 5 something develop ni engem ani ka chiang to lo ke ma tak poi link nen ka ron danga offer rom dang ka ron soi lang bokanga ka ron type bokanga uluk de in lo chia danga in lo mang tangkai du ni chuanin ka link te khain lo manga ka discount code nen code point apply sa mai thea code chu ka ton dalang sim manga ti chuanin in lo cha du lo ni pon apoi lo wa chan chu thla hi sale pui lu tu kom do na man mo u chuak tan chon lo cha thei thowa ma se man mo ba lo tan chon thla thau te po lo hak lo la pui to lo wang ti chuanin tun chu ma hianin Christmas mai ni la glow man thani za zo to lo ma Christmas mai ni la glow man kan ti thina te ro Christmas ma lo glow man chia lo te po dan kan enge Christmas ma sa skincare poi mo ka ti entina he skincare poi mo ka ti han ti mai la entina Christmas khelo po naktu ka in na te kal dona he event lian de ule kai kal don ta khatianga vun enkol enge ania ti rubrup aya as ama zara ulu ta kalo enkol poi mo sia kha ka ron tar lang don ani khoi takina top 3 million sak don dia ole tun chu ma hianin Christmas ma zana skincare ti dan ti tu ti so kang Christmas ma zana skincare ti tu ka ron ti dona ka ron soi dona poi mo ka ti ho le in lo la ti lo ni page on lo ti ve nge ula ka recommend te ka ron ti don ani ka ma hi ka phi to ka double cleanse to cleansing oil ka manga chuanin hydrating cleanser FOXTALE ka manga chuan tuna hian dar ni lechan ve ri to dar thum lechan ve la zing dar thum lechan ve la barakhai ka tia ka IG story a chuan khami program kha ron ka mang dona ka chuak do ni chu zing dar thum lechan ve mo turu don khop mai skincare han ka ti bokanga chuan IG lama khan story reply to khauma ron reply te kha chu gift ka pe don ani skincare ka gift don chu ka ron soi lang ve shima ti chuanin mani skincare ka semna po kha kala ron upload man thlot lo hemi hi a huni na lo nang ching le to se kha chu tlai khon hula ma do le kan ti mai don nia ti chuanin ka mai ka phi to poimo ka ti chu skincare etinan naktu ka te event lian de le kal dona ama sana vunlo prepare ta na chha chu exfoliator hi man a chha ka tia AHA BHA mang thei du chuan AHA BHA chin hi ka ne FOXTALE ordinary ka ne ya ani ro chu overnight glow mask te po kha vunlo atu ka vunlo til na set turin na poimo ka tia chuanin ka du pakhat bok chu ordinary glycolic acid toner he ka du an nia ni exfoliate na chuan tin exfoliator lo man zeu hi abikin vun ro chi do le kan tin le he vun phuli ma do chi kan ni chuan le ka vun foundation ka man chuan ka vun enge ka mai ka foundation ni a khok chin a keiki kan tiang chi he alang nal lo chin ka vun kwa hian alut big he vun alut arwa noi rwala har ka vun kwa hianin alang sa vun ko ti lang sa te kan lo ti chin ta exfoliator kan man chadlo wang te hi ni chin ta ni chuan poi model chu kan exfoliator hi kan mang kha te ni lo pon kan lo mang tam lo kan vun mil te kan lo mang lo china tuna hian khoro de hlak lai nia glycolic acid toner ka mang don glycolic acid toner hi ka du shima hetiang vun skincare makeup abigin makeup lan nan chuna poi mo ka ti le zwalina glycolic acid toner hi mo AHA BHA de chu BHA antel wang hianin kem hianin vun an ti ro ve de hlek china winter a phei chon winter lawa chon poi ka ti chaw me lo ma se winter bi ka phei chon kemin vun an ti ro tel de china wang hian he chuanin glycolic acid toner chu hydration an chaboka vun an ti hydrate tel boka wang hian kha ka du nan nia
hetiang vun alo foundation mana vun alo roll rem lo alo mam lo enge alo lang na lo kan ti chin ti exfoliator man zeu abikin exfoliating toner a hianin exfoliating toner han man zeu hi effective le zola a toner kan man pon a serum te pokha poi chuang lawa tiang kan dead skin cells kha kan ti faya kan chu faya ti meng kan chu faya han ti me te su chu a kon chhuak don ne lawa ma se glycolic khanin lo zu ei ral ron ni o lo zu ti fai thunga kha kha I kan vun chatna na tangkai ba ka vun ti sel tu vun ti nung le tu vun ti nung thar tu ni ba ka kan nge mai ti mama mai ti mama kha khanin makeup man te kha atilang dal ni chu makeup mang du tan po mang lo tan po atu ka skincare pa ngai den han tiula alang nal du em boka ti chuani heng ba ka hianin zena chung ka ron mang don lo tun chung ka ron mang don chuang mi lawa nak tu Christmas ni to chuang chuan I lo ti ve nge ru I sheet mask te po hi mangula poi lo sheet mask chu ania po Christmas nia po skincare serum in man zo mangula chu mi zo ke min nak ro de nga moisturizer in manga nga chon sunscreen in vuna lang na ngotang sheet mask in mang chuan zai nang hun te hi enge kha kan flavor don lo ni chu le kan meng rei lu tu don lo te ni phei chuan collagen mask man hun ani man hun lu tu kan ya tu nang hun te hi atu Christmas in lang lo se do chuan a bikin medicube pakadu chu medicube ka ti enge kha collagen sheet mask ho ka du chu glutathione kha glutathione tel kha a bom eng mo collagen mask a bom eng glutathione kha me beauty le divine beauty nan ne divine beauty zo ka hianin 5% discount kan ya mesa 5 an Instagram page atang pon ka discount code man thein ba dia manga mesa code ka mang du ti top panga an lo shebe kanga ka code in shet khelo pon an dor vibe ko ren zu kalani pon mesa code ka mang du iti top panga an lo shebe kanga so an lo apply sang chunga 5% discount ka in nei don ani chu ma se discount sa chona tel lawa chuin glycolic acid toner ka mang glycolic acid toner hi hetia in shuk zo ba ka khanin kema target area de hlekin nei phe chuanin lapwa khanin in ti hulenga lapo thar chuan in bel menga in du na la ya khan hei hianin ka du le na chan chu glycolic hei vun thap bol ron chuak chen si lo thap rol rem lo mam lo anga ti hen ka du ma tha ka tia ati fai cha ka tia ala fai cha a enkol dam cha ka tia chuan ni vun hi anti hnum nal top anti num nal top ka ti glycolic hi ka du chho tel ke ma hian mo he abikin exfoliator kan man kwal vak hian glycolic acid toner hi ka du chho del tel ke ma hian an cha ka tia ma se 7% ni ve in man war le lu tuk chuanin in vunin a zo lo ve thei tuna hianin CENTELLA ka ti skin 1004 an probiotic toner essence kha ka mang chun chuma ka mai ro to wangin hei hi probiotica essence toner kha skin 1004 hei po hi ang lawin an nei divine beauty chuan an nei ka discount code kha a man zel thei ani chu chuan hydrating serum FOXTALE ka mang dona hei chu he thil chu ka du ve thlota andang nen po hian ka man pol reng hei FOXTALE ngor lo ka man pon mo ka man pol renga hei chu calming box hi du ve tak zet ani tin exfoliator te kan man zani chuan skincare ti heavy ngai lo aman pol thei lo te kha a oma kha te kha kan film khuranga chuanin vun khwa ro shima vun mom chi khovo engang la pen ki chu ka mom hlo chi kan tilem lo te chu hydration lampang hi war khi aswal lo tlang pui ni kan vun mom lam de hle ka ani mo ren kan ti te ni lo chuan chuan nourishing moisturizer simple de in ka ron ti dona ka ron ti chiam don lo ka ti rei don lo boka hei hi atok vel viawa tuna ka skincare ron ti hi mo chuan zanin lo mu thabokang ti hian anak tu ka Christmas nia skincare rin tinga serum
sheet mask in này chọn sợi ta gần khai nín sheet mask mang tới luôn là collagen sheet mask này đầu tiên mình không bị rồi đâu chỉ ngay đầu chi sheet mask pa ngay chi cả nôm chấp hũ chấp bằng chi cả nong chấp cả không cái đầu mang tới luôn là ui nó thì lằng là luôn đi makeup atin nal em boka makeup atin numa ti lang na vun ti glow boka anal lu tukringot anal du lu tukringot chu ni top mai ti deuh thol mai ang ti chuan ti khai ni deuh ra ti khai skincare ka zo ka zo de ra Kanin in the vying Christmas chibay ka buk ka subscriber te audience ka viewers ka video lo entu te Christmas chibay Christmas lim le dam taka in man thenan du sang sang ber ka hlan chu ka video te chailo de chuan khoi te milo like ka milo share sak tu kan som nun le chu video le pe ka ke in le chu don ne Merry Christmas